अहानबदे यामना मरुओइबा अपडेट खरा अरामबाई तेंगोलदगी लखुचरके हंदक द बेनु बाय इलेस लुवांग संगबम दसिन की हेलोविन प्रोग्राम दंगारंग तेंगोलोइ सिंग चतुना थिंगजनजरबा मतुंग ऑर्गेनाइजर्स ngasi कौदुना अखोइगे पुन्ना फमिनरगा वखल तामिनखरे मखाताना मसिगुंबा मिरमगी चटनाबी असि खुनाय असिदा पुसिनलक्तनबा लेबाक मियामदा खंगनजरी यूपी पब्लिक दा तीन सिटपदा लुपा चनी यांखै फाइन लौगदौरी उत्तर प्रदेश के ख्वाइदगे चौबा सिटी अमा ओरिबा वाराणसी दा पब्लिक दा तीन सिटपा मियोइ सिंगदगी लुपा चनी यांखै अमोटपा मफम चादन लंगथोकपा नत्रगा गाड़ी मनुंगदगी तीन सिटपा नत्रगा क्वामई ओथोकपा मियोइ सिंगदगी लुपा लिसिंग अमा उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन रूल्स 2021 गी मखादा फाइन ओइना लौनबा वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ना थौरांग लौखटख्रे BMC की ऑफिशियल सिंगना फोंदोखिबदा हारिबा चना कांगलोन सिंग असि वाराणसी सिटी दा हाना चटनाबा हवलगनी चटना कांगलोन सिंग असि मखादा पब्लिक प्लेस दा हुई हौदोंग सिंग दमक अब्रेंबा चिंजाक थमलंबा मियोइ सिंगदगी सुलुपा चनी यांखै फाइन लौगनी मसिदा नतना पुंग कुनमरी हेना गार्बेज लौथोक्तना थंबा मियोइ सिंग अमदी लंबी डिवाइडर लंपाकना चिंगबा मफम सिंगदा चखाइबा अमदी अमोट अकाई पैसिनबा मियोइ सिंगदगी लुपा 500 फाइन लौगनी युमदा लोइबा हुई हौदोंगना पब्लिक प्लेस दा अमांग असोइ तौसेनबदा सेंगदोकलमदबा युमबुदुदगी लुपा 500 फाइन लौगनी अमसुंग टुरेल ड्रेन चिंगबदा अमोट पा हाइथारकपा मियोइ सिंगदगी लुपा 300 यांखै फाइन लौगनी हाइदी मालेंगी ख्वाइदगी तांगबा अमेरिका हाइना मिंगथोनबा सनागी टॉयलेट $1 करोड़ अमदा ऑक्शन तौरगनी अमेरिका हाइना मिंगथोनबा मालेंगी ख्वाइदगी तांगबा सनागी टॉयलेट $1 करोड़ अमदा ऑक्शन तौरगनी हाइना फोंदुरगली सनागी टॉयलेट असि मालेमदा ममिंग लेरबा फार्म सॉडविना इटलीगी आर्टिस्ट मोरिजियो कैटलनदा सानबनी सना ngakतना साबा टॉयलेट असि 2019 दा इंग्लैंड गी बेलहम पैलेस्टगी हुरानखिबा अदुगा चप मानना साबनी सनागी टॉयलेट असि न्यूयॉर्क ता चलिबा था नवंबर 15 दा ऑक्शन तौरगनी हाइब्री रिपोर्ट असि मतुगिना सनागी टॉयलेट असि ऑक्शन असि टॉयलेट असि साबदा चंखिबा सना किलोग्राम 1.2 गी ममलदा हाना लहौगनी मालेमी सनागी हौजिक चनरिबा ममल यंगदुरगदी सना किलोग्राम 1.2 गी $1 करोड़ अमरम ओइगनी अदुबु ऑक्शन असिदा मसिदगी हेना ममल हुनरकपसु याई हाइरी सनागी टॉयलेट सारिबा आर्टिस्ट कैटलन हारिबा मिसक असिना ममांगदा साखिबा फकलांगदा टेफकी मतेंगना नप्पल लफोय $1 मिलियन 6.2 दा ऑक्शन तौकी मदुसु इंटरनेशनल थाकता यामना ममिंग चटखिबा ओइखी मालेंगी माई पाकलबा आर्टिस्ट संगी मनुंगदा कैटलनसु अमनी हाइडी बीजेपी की MLA सिंगना मंग फाउंडरबसु मंगदी मंगली अथुबा मतमदा मियामना पांबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमलगनी MLA रंजन सेंट्रल लीडर सिंगना थाजबा पिरकपगी मतुंग इना अथुबा मतमदा मियामना पामलिबा इलेक्टेड मेंबर सिंगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमलगनी अमसुंग लेंगा अदु लाक्लबा मतमदा इरमदा मसिगी चाउखत थौरांगी थबकसिंग खुमांग चाउसिनबगा लोइनना मियामगी अवाबा कोकलगनी हाइना MLA S रंजन ना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि महाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चलिबा कोंथौज मनिंग ट्रावल खुलदा नौना साबा मार्केट सेट अमा संगाबगी थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक यारदुना फोंदोखिबनी MLA नहाई लमदमसीदा PR लेंगक लैरबसु महाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि चौखत थौरांगी थबक्ति लेप्तना तौगनी MLA ओइना लैरिबसि मियामगी मिहुद्दी कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की चौखत पुरंगनबा तौहनिंगबा थबक कया लैरबसु सजेशन पिबिरउ मपुंग फाना पांगथोंगनबा होनजगे हाइकी AC असि की मनुंगदा कोंथौज मनिंग ट्रावल खुल असिदा ख्वाइदगी तरुतनांबा खुलमा ओइरे हाइरदुना मफम असि लुनानबा असि अतोपा लैकाई सिंगना तमजनिंगाइनी प्लास्टिक फ्री जोन ओइरबा खुल अमा ओइहंदुना मणिपुर पुंबदा मतौ तमहनसी अदुगा ngasi संगारिबा कैथेल असिना खुलसिगी सनमिटलोन फगतहनबदसु मतेंग ओइरगनी मखातानासु खुलसिगी चौखत थौरांगी थबकसिंगदा सरुक याखिगनी हाइकी अमरमदा MLA ना हाई इसिंग हाइबसि मियोइबदा नचना थवाई पानबसिंगना हिंगबदा चंगदबा यादबा ख्वाइदगी मरु ओइबा मचाकनी ngasi di ising fangdabagi awaba kaya mayoknaba thengnare nong khara chubaga ising chawba nong chuba lepkhibaga ikang thokliba kaya asi mahusagi khalda kaitharakpagi achoba maramni mahusana November tha asi aduki matik ingbani adubu ngasi di ingbagi mahuta sabadagi miyamna ka manungda leibada electric fan amasung air conditioner chingba sijinaraga khangdi mahusagi khalda ka hena kaitharaklibasi umang wamang kokthokpagi chang hengalakpanani haina lawi aikoina chawkhot lamjen tanabada mahusagi phibam na thairaga thamnamba yaroi mahusagi khal asi ngak senuna thamnaba thodangsu mipum khudingmakna lomina si haiki ngasi gi thoramda konthauza maning travel khulgi thawai elder maiki gai golmai yaima lenga ki CAFNPDG gi joint director KG Daigong konthauza maning travel gi thawai mangijau kamai amadi khunbu gangmai lung gonmai कालेंजाव ना मथंग सिना थौरमपु अमदी अखनबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी पनबयाबदी ममांग थागी अहानबा चयोलदा BJP की MLA कुल्लोम ना दिल्ली दा चतुना सेंटर गी लुचिंग बसिंग उनादुना मणिपुर गी PR लेंगक लोइसिल हल्लगा पॉपुलर मिनिस्ट्री अमा सेमन बिउ हाइदुन तक्सिन खिबनी MLA सिंह असिना BJP की नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर अमसुंग ओंगांग लोइ संबित पत्र अमदी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष का उनरखिबनी अदुगा इम्फाल दा हलकलबा मतुंग दा चलिबा था सिगी तारागा मंगागी मतुंग दगी मणिपुर दा पॉपुलर मिनिस्ट्री अमा सोइदना लेहेलगनी हाइबगी थाजबा पाउमी सिंग दा फोंदोक लैख्रबनी इंडिया ना ngasi नेवी गी दमक ख्वाइदगी लुम्बा सैटेलाइट थागलगनी
Indian Space Research Organization ISRO na makhoi gi khwaidagi lumba Bahubali rocket hayeng thaganaba sem sakre maduna Indian Navy bu makhoi gi asset sing da communicate tawada amasung leiba asi bungak thokpada mating pigadaba satellite ama pukhigani. Bahubali rocket adu Andhra Pradesh ki Sri Harikota da India ki space port ki nongmaiji numit ki pung 5:36 PM da thagat khigani. Sri Harikota gi Satish Dhawan Space Center dagi masi rocket model asigi nipan suba thagat pa oigani charba Bahubali rocket asi technical gi oina launch vehicle Mark 3 LBA3 kawi hojik fawbada thagat kiba taret adu loinamak chada chamagi mai pak pagi record fangki masigi ikon konwa oina 2023 da thagat kiba maduda LBA3 na mai pangna India gi Chandrayaan 3 mission adu puki leiba sida sajaba heavy lift launcher asi meter nifum 2.5 floor taraga manga gi building amaga manana wangi ton chatu kanifugani toy lumi Indian Navy gi damak masina puki gadaba satellite to Maritime Defense Communication singi damak sizinnagadaba CMS 03 kawi kg lising mari ka chamri oiduna geosynchronous transfer orbit eda India gi hojik fawgi oina thagat kiba masina khwaidagi lumba communication satellite aduni CMS 03 satellite asina 2013 dagi hauna Indian Navy gi thabak tawrakhiba GS87 natraga Rukmini satellite adugi mahut singani anoba satellite asina weather camera room da communicate tawba amasung India gi 2000 sangba torban pairing da secure communication galonyana Indian naval assets sing samnahangani LVL3 rocket amamam gi mamal lupa crore chamanga romni operation sindur matamda satellite Rukmini amasung Indian assets sing network centric operation sing gi khuthangda Pakistan gi Navy bu karimata tawba ngamdana thamanba mateng oikhi UG ani fare nongmai fangle police control room na ngasi thokpa cherol amada sagolba moirang lerekta gi bisal achom Elias nanau Elias Momos na kungamari amasung sagolban mabudong mantri laikai dagi maibam roki Elias Thembung kuntraga nipan kauba RPF PLA gi kedar ani mayum dagi fare hairi makhoi dagi maru ama yawba .32 gi pistol ama IED ama amasung detonator ama mobile phone ani Aadhaar card ani recover tawre hairi amarom da ngarang security force na jiribam Gularthon dagi urikhinba malenganba Elias Watemba kuntraga mathoi kauba KCP PWG gi kedar ama mahangna hojik leiriba thongju part 2 Kono Khongnang Khongdagi Mayumdagi fare hairi Hakkanina Pakistan da aki akhang pi kre matam amada Pakistan gi achanba manai oiramba hojing Afghanistan gi Taliban laingakta Home Minister oriba Sirjuddin Hakkanina Afghanistan da lan thoknaba makha tana silaklabadi Pakistan da chauna amangata thokani haina aki akhang pirakre haina phongdorakli panbeyabadi Taliban amadi Pakistan ani gi marakta peace talk ki wari mai pakhidraba matungda makha tana amuhana wari sanabada yana khrabani chahi tara gi defense agreement tawna khibada Pakistan pakhatkre US amadi India laiba ani gi marakta chahi tara gi defense agreement tawna khre tabada Pakistan gi Shahbaz Sharif ki lenga kham thengna pakhatna kre haina phongdorakli report asegi matugina Pakistan gi lengangna America hariba laiba asi makhoida mapungfana sogatpa laiba amani haina khangduna Lakibani loinana handak Prime Minister Shahbaz Sharif amadi Field Marshal Asim Munir anina America da kayarok chatuna President Donald Trump ga unaduna afaba mari thamnaba hona jakibani matam pumbada India amadi America laiba ani gi marakta afaba mari thamba pamdaba Pakistan handak chahi taragi defense agreement tawna kiba sida Pakistan gi luchingwa singna pakhana rakhibani hai bom pokhai bagi case da UG ama fare police control room na ngasi thorokpa cherol amada lamdeng khunau da bom pokhai bagi matang da lamsang police na lokatpa case ka mari lainana ngarang KCP ibungo ngangom gi Yangla mawang laikai degi Ronaldo maibam kunga manga kauba keder ama angangba machugi Hyundai Santro car amaga konana fare hairi aduga mathangi update asina kanglai pakya pun bukholau degi lokacharake kangsub tagi Kuki ta chapa maton jangda separate administration phanglaga ku tonglaga halakre kangui ward number 1 Phaicham Bengso Mil Com A Chengi Lengulan Lord Jem 27 son of El Lalwingson Lord Jem Tonjangdani hairi aduga mathangi update asina haning thang kauba Kuki ama barbada sire junta gi air strike to siki pani haina kangai pakya pun bokholau namde tubire